Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kini gilong ki khubor bamta kasngi. Hadu nyau tuli ki bil ka HADC basateng ha kamit ulat ka jilla ya ka baki MDC kiladap yatai haying darbar thawan ka council yathu u chief executive member uba penyat singsim men ha ka arf nrutrik unai lor hadin ka jingnet budin jaga isi sya ulat ka jilla. Katay ka kinhun isi ha ka jingyalam uba penyat singsim CEM uba PNCM deputy CEM kilalit banya kendo ya ulat haraj bhawan banya kran ya ulat ba unai jingmen jurno ya kibil kibasateng ka KHAD Regulation and Administration of Land Rules 2023. Ngila menjur ya ka Land Act Hosnem arhajar arpaway ngidon kam ya ki rules ban la pentray kampura ya ka Land Act ban register bat yada ya ki kendo kishiam ya thu uba penyat singsim. Ka Khasils Autonomous District Council ka ba menjur da ka yung darbar ka council hausnem bala la ki kwa ba ulat unpen kloy na preng kini arteli ki de ki bil ki badan kambha. Kini ki kentup ya ka KHAD Administration of Ilaka Amendment Bill arhajar arpulai ka ban aibor bat jing itu ya ka jing trekam ki seng samla bat seng longkme ha ki shnong. Kaway pat kade ka KHAD Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill arhajar arpulai ban register bat penbet ye karukam penyat ye ki sengkur Clan Administration hapo kathan ulaong. Ulaong katkum ka jingwat benya kidan palat lai hajar teli ki sengkur harilum khasi henry hadu menta ompat shem la itu satya ye ki dakaan. Katkum kane ka bil kade bandon ye way unong ya lamkur ban itu daka KHADC. Ulat ulakular ban saaino marmar ya kijing menjur khamtam ya kini ki arteli ki bills bakongsan ula benra. Mentah kesini ngiwan kendo ya ulat kejela meglia ya kaba niyok ban so ya ki katu kan ni kimat bakongsan ban benar kamha kum ka council ya kaba niyok ban pendap kata kalong ya kaba niyok ban wan kum ka kenhun harun kat itu DCM bat PM kumah dungut ya kaba ngin pensno ya governor hakabi kini ki jing sateng jo kini ki nyo teli ki bills di bangi ladap ban menjur lene ban pas da ka yeng ka badan burom nang tai na council nadu mention snam de na pedeng kini ki nyo teli arteli ki bill ki bakongsan ba kata kade ka Khasil Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Bill arhaja arpulai de kani ka bill menta kelapoi hayeng raj baban bat nila pensol ya ulat ba kani kalong kebadan kam adu kata bat nakaliang governor la sutu bahai ni kabil nama kani kabil kadai habe kadai syapang kajing penkup bor lane kajing itu dakaan ya kajing terekam jong kiseng samla hapok disnong bat kiseng kentai lane kiseng long keme hapok disnong baru kata kajing don jong kiseng kentai kiseng long keme le kiseng samla hakini ki hakisnong kajing terekam kasulong baik tangkat kum ki practice ki baju jah baru kata rekam pat sim ladan da ka bor jong ka an ban itu ya kata dan nakal yang kajungi ngila pensno bat nakal yang honorable governor la syai bha ai di kani bat nakal yang honorable governor la aiktin bakani kalong badan kam bat ba insa le no kham kloi ban pendap ya kani ka baar pan na pedeng ki nyau teli kini ki bill ki badan kam ha kadika Khasil Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill arja apply kani ka bill tu nilayo ban yathu ya honorable governor bala sunat ha habe ni ban tip kham ha shapang ka jinglong jingman jokariti distro juni khamtam kungki khasi bangidon ya kanika ka kur ka jat juni te hadu menta la benong kat kum ka research ki babon la benong ba kumbalai hajar tam teli ki takikur ki jat khasi ladan hakanika jat bendri gojongi henry hadu kat menta kata piong ki kurs im ne ki kur maulong ne ki kur saukumi ne ki lingdo ne ki nongrum ne kino hadu menta 4 sim ladan daka jing itu daka ai dan nomor takatau ngisno bakani ka bill ru khalong badan kam kani dika amendment hapo kani ka Khasi Social Custom of Lineage
act ketika principal act arja nyo kani but mentangi wanra kenika bill amendment bill arja apulai ya kaba ban yo ban itu lane ban register no kerpang yakikur kijak kasih kengi paro kenang baka jing trekam hakikur kan long renti namar menta PI kasih tribe certificate nak yang council kumnungin la ban pensisha let's say ban yo jing shai nekirang bakur manu hadu menta kibla khamrang ba kikam baik baki dikirang bakur Henry lingba kenika bill ladang ila yo ban tulong ai kawamut day undan bitang way kurang bakur bela itu dakakur bat lapen scam nakal yang tiga council tekini dikindiat ki banga supasat ya kijing.com jukini ki artli bill but ikiwe bill ngan sapentip kamtam kaba don kamru kenika kasil atau mas regulation and administration of land rules arja arpulai nila yo ekalan act how arja arpuway menta ya kani kalan rules ni dan kam banang penjana susu yaki kendon terekam hapo jong kani ka act kenang baki pai ba khasi ki jongi ki badan yaki kendo ki siap lada kalong kanong rem yeng ki rikenti ki jongki ki kendo shimet ki kendo kur ki kendo rai ne ki kendo ki bai dei jong pai ba ne jong no la ban register yaki katkum kini ki rules niki an ki baladan hapo jong kani ka act kabangila yo but kini ki rules kabangin sayo ikajing menjolshan tingi donru ikani ka regulation and administration of land amendment bills hindiat kajing pentela arhajar atusau tingi donru ikani ka Khasi Hills Autonomous District Fishery Amendment Bill arja arkulai de ni donru yakani ka Khasi Trading by Non-Tribal Amendment Rules arhajar arkulai but ni donru ikani ka Khasi Hills Autonomous District Nomination and Election of the Lingdo Menteri Lingdo Raj and Sodarshnong Administration of Soyong Lingdo Ship Bill arja arkulai de kini ngiso ba kidiki badan kambha borok nyong tuli Henry nakal yang dini la kham pensmo banjur ya ka office jong honorable governor ban yele katbala ban pendap syakini ki ar lai tuli habide bat kini ki bil ki bakosan ki badan jinga dei bhag man kasni haga jinga trekam se ka long brio mon brio khantam haga ja khasi ki jumi bapanya ni kumbang ni kini ki bil nagi rules baka council kasna ki habiat lang ba jong ka DCA haba kumta penslam ka DCA na penslam ulap kini ki ho nakalyang jungi ni nilayo jing shai nila don daka records kaju long hi ka practice bahadin balade pas yaki bills na for this council kalai lingbaka district council affairs department jongka Sorka Jila de hakas district council affairs department de ki hab ban penkre ban forward sha shani Raj Bhavan ban yo jing menjur de hindrai nadu bawan ka Sorkar MDA ngikit mau haw arja khakra kala shnaru yakawe ka export committee kani ka export committee ka bantang syupai ya kani ka bill ka lapas debat habide ba kata nakalyang ka DCA kan forward kumbakalong de kenang badadan kano ki let sila benong kijing bakala baduna barit paria lani ki minor error mistakes de let si ki koma ki full stop kini kita la ban kedo hangta de kum tahin nakalyang ka DCA lani ka export committee Henry ka babun hi ka debe ka bill kabala penkre nakalyang jungi bala yo jing menjur be kumba kade banlong de kamdan ra ka jing penslam na honorable governor so comment bangi yo governor batmai ba shimkhya bha bat basutu bha habide ba kam jong ka district council de kidon le si ki kam ki ba ngimla banong ba ngila budien nadu bangi pas ngibut dien ya kan ni de ondai ngila budien kidon kijing ya penbaik hang ni hang tai kaba nakalyang DCA kala pha shakalo department nakalo la pha yang DCA ban ya penbaik bat ni ru kibabun kijing duna hang ta ngila de penbaik ban ngila pha biang de hakata ka jing ya lenti kumta le sika shimpor kat tu kan ni Henry ya ka jing 1 point jong ka bill napo DCA department Shah Governors House kam shimpore mentahai dan gini para ki bills baru nyong teli kila dan hang ni mentah but ya keren cepo kalong no respon ka katkum ka jing ya keren ka jongi
kalong ba new honorable governor sngap ha but shimkya bha ye kanika kamtam hakabidi ba district council uda sultanat bha bantip ba district council kalala bantau katni teliki ai de da kenya du kipor kiba kamen shua but hadu kanika samoy trekam gajungi kamtam ha kanika samoy trekam gajungi de setla banong ngila create history ikiba bondo ki bills de ha kaniki samoy trekam gajungi ke bangila ban shna na kamta jing toy jong pai ba belum assurance mau approve no. hoi nakalyang honorable governor la pensngo hangi ba katu katni teliki bills kiba ngila pensngo ba kham kerki bangyo pentulun no ikam nakalyang juki ken ano ikasen kham kloi Concern di dalam yang kecil kerana mereka propose amendment section bahwa bilang convener itu hoi menta kasni ngisuan bita nam taki bills but ngisutu baka ka constitutional amendment habaidei bakani ka 125th amendment kaba latmu banwanra da sarkar India ka hadu menta ka jingyadei ka jungi ka donbe ka debe tangbat ka Ministry of Home Affairs kum makalong menta kam don jingyadei ebat ulat de ngila shupen small ruhi ba ngila ya chakmat habaidei kani ya AK Mishra balong advisor ya ka Ministry of Home Affairs Government of India habidit kaniki North Eastern region de kajing kendu kajungi kalong hadin bangila dep banli ai ya ka dorkas ne ka memorandum na baro shpotuli ki autonomous council upon North East haka arpsan tarik Julai ya menteri kampoyeng Amit Shah de halor kata nakalyang ka Home Ministry kala constitute ya ka committee kaban kli da nitin Anand Rai upade Union Minister of State jaka Home banlong kum chairman de dangshan ngilala ban ya kendo bat ngilala ban ya sulok ba habide ban kran sangi bha habide kanika amendment de kendiat ladangi kran pangka amendment habide bat ka proposal jaka Khasi Hills kidon ki katu kat ni ki ba kham konsan ki ba ngilai kran bat ngilai kendo yang saya advisor ban pensno ban pensyai shu ya advisor nomor ba kapher bha kanika ka jinglong jingman khamtam habide kata ka custom ka tradition ka practices jongi tele si ka khamlong khlawat ikibreu ki bana shabaru ban tip kumno ka long kaman hangni te halor kita ngi lai kendu ban pensno uni advisor ba ki ki memorandum ki proposal ki banglai ki long ki badan kam but la dei ban kentup la ne ban include hakanika bill kabakin wanra shen but nakalyang jungi ngisutu shai ba nakalyang ka Government of India ka don ya ka jingthmu ban wanra no ekanika 125th constitutional amendment kabakin tup ya ka 6th schedule how ni ubanai no pra matau snam haka winter session jong ka parliament requirements kam ba kini kijing ajung mot jungi kin long kiba seiso but kani ka jing wanra ka amendment kan long ka jing job om tang ya ka Khasi Hills Autonomous Council Henry ya baro ki Autonomous Council hapon North East hi baro kawai Padon ka increase of seats kamat ka ne ka district council election kan sa further delay na kuno ba hadu mentang nang ban batay ya kata nadala dep ban pas na parliament ngin sampai ke eka ne si kasinjam baka Home Ministry katchim habide kata हम बड़ी तो करने का शाय काकुम का प्रोविजन जो का सेक्शन के ना बन एक्सटेंड ये का जो के MDC राइट चीज ना kadang-kadang ka amendment ya kan ni kumbala ong siam ha ka 16 te kamdon show kamdon tishu inga da kuimpat ni hapan kut tengre ka syong pada ha ka notification jongga comment ka ong kumlu kan kata